Bilo prolaska za Perića, ostaje lopta za Dinamo, Ademi prema Drmiću, tu je Ristovski, evo Drmića u 16, Drmić i na kraju, hoće li to ući? Hoće, ušlo je u gol. Drmić je uputio taj udarac, je li na kraju to i od tog udarca, je li još neko možda tamo dotaknuo, vidjet ćemo na kraju loptu, u svakom slučaju Dinamo vodi s 1:0. Tamo je Jošić bio, išla je ta lopta od obrane Markovića prema vratima, evo još jednom tu ovdje se odbila i onda je to Marković poslao u mrežu, pokušao izbaciti i nespretno mu se odbila lopta i završila u mreži. I Boseca i evo udarca, evo gola. Hodža 1:1, 59. minuta. Drugi pogodak Hodže u prvenstvu. Maksimiru, još jednom puno prostora ovdje imao je Bosec za ubačaj, Hodža sam i onda u malu mrežicu glavom u suprotni kut pogodio za ovih 1:1 Dinamo Slaven Belupo. Turina je tu bio nogom ispred prema lopti, a Božić pogodio u nogu Baturinu i onda je Baturina pao na travnjak. VAR soba u kojoj je Marin Vidulin u svakom slučaju pozvala na kraju suca Strukana. Sad ćemo vidjeti što će Strukan reći, pokazati nakon pregleda snimke. Strukan kaže kazneni udarac za Dinamo. Nije to odmah iz prve vidio Strukan, ali nakon pregleda VAR snimke odlučio je da je to kazneni udarac. U onoj guži se nije moglo odmah vidjeti, niti iz našeg kuta, ali ove snimke sve. Petković, gol! 2:1 vodi Dinamo. Četvrti pogodak Petkovića ove sezone, prvenstveni četvrti pogodak. Ovo mu je 8. gol koji je postigao u utakmicama protiv Slaven Belupa. Dinamo ima ponovo prednost. Pogodio je stranu ovdje Marković, ali precizan, neobranjiv udarac na kraju Brune Petkovića. 2:1. Oršić. Petković, ovo njegovo dodavanje ipak neće proći. Tu pokušava Petković ponovo doći do lopte. Kod Ljubičića, pa Ademi, Oršić će pucati, Marković obranio, tu je sada Bočka, je gol! 3:1, Petar Bočkaj, samo što je ušao u igru i evo pogotka. Sve je sada, mislim, riješeno ovdje u Maksimiru nakon ovog pogotka Petra Bočkaja, njegov drugi ove sezone. Još jednom potegao je Oršić, odbio Marković, a Bočkaj dočekao i pospremio u mrežu. Gosti
Ademi. Nastavlja se napad Dinama. Bočkaj za Ivanušeca. Gol! 4-1 u sudačkoj nadoknadi. Kakav pogodak, kakva akcija. Sjajna asistencija za ovaj pogodak i to je na kraju četvrti pogodak, oprostite, to je drugi pogodak Ivanušeca u sezoni, a peta asistencija Bočkaja.